Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklike ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ukuthi libe kwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Endabeni kaSenzo Meyiwa, uProfessor Mary D. Haasi ngu-violence analyst. Yena ubekhangelisisa izenzo zika-Warrant Officer Mishek Makhubo endabeni kaSenzo Meyiwa. Ngo-2019, uMakhubo wasusa indaba eyedokhethi lesibili ele-evidence efaka abantu bonke ababekhona uSenzo Meyiwa ebulawa enkingeni. uMakhubo wahlangana lama-legal challenges awe-torture, kidnapping, extortion, assault, konke lokhu kuthiwa nguye owayekwenza. Kodwana-ke akabotshwanga ngoba kwakungela i-evidence ebambekayo. uDihasi yena uthi uMakhubo wayenceda kakhulu kukhesi le ekaMeyiwa. Uthi ukubotshwa kukaMakhubo kungabe kulicebo labantu laba ukuthi bemphambanise kucase leyi kwenzele ukuthi belokhu bebuyela emuva indaba-ke ingabanjwa ukuthi ingaphi kwakhona. uDihasi wabhalela u-Advocate Batoyi incwadi ekhuluma ngendaba yedocket 375. uMary D. Haasi-ke nguye umuntu oncedayo-ke kuma-cases amakhulu kakhulu awe-South Africa kulawo abefuna-ke ukudlaliswa ngabantu ababephezulu. Yingakho-ke ukuphela kwevidiyo yanamhlanje, melela enye ividiyo. Subscribe to the YouTube channel.